Dammo zomi ZIUSA media thuthak tangko na panin ong muaking ke kamin golo nyang hi tutung tangko na kong nei ding thulute ong sim masaning zomi inpi zomi center kelekhin ta zomi khompi USA tulni le som legiat bolding Vizag sakik na zomi khompi sunga ong ki helding kol gampan jinthupi teng ZIUSA board tulni le som legiat pan tulni le som le kwa ki telna amakai ding election commission chelna kinei tulni le som legiat kum USA gamsunga college le university te pan zomi sangmante lungdam pi na le all dinga zolia mi thumte zomi inpi zomi center kelekhinta abesa July tulni le somle sagi ZIUSA kumchin khompi pana akivai home USA gamsunga zomi 10 zomi inpi zomi center khatne zoding vai home na to kizuin USA gamsung zomi mimal inkwan le polpite mapan khomna to teng khatle tu som kwa man khat abesa me nisom thumle khat tu ne somle gyanin assumption in kilekhin hi zomin piading sum ikai khopen tu ni chiang tengni le tu som wal kinga khinta a ongpuak lai ding ke pol na por khat omlai hi inpi ilei zo khit hangin inpi po na ding le van kisam te le na ding sum le pai tampi kisam lai ding a hi manin ape khenuam lai ape nai lo ape nuam ta te ading lungdam takin ong ke sang ding hi inpi closing na sunga ZIUSA executive director pu to som lian Tenupa ZIUSA Building Committee Chairman Pu Pumzakhai Tepata ZIUSA Advisory Board Reverend Dr. Thongchin Ke Taithul Zomi Inpi Vai Ongwan Pi Zomi Realtor Sianu San Kimle ZIUSA ZIOK Board Member Manthei Teng Vakihel Theu Inpi title to tangchi te kim takin kinga ta hi Zomi te lungki tuaka ma ipan khopna aga alim chima ma amukhya ihita hi avai home agim aptol sumle pai to ama pangzomi mimal inkwan pot pi khem pe tunga lungdam na lian pi ko hi zomi inpi ahuang zaina 4.65 acres hi in to huang sunga omwan le na khem pe ozong ine sa hi pa hi to zomi inpi huang sunga building li omin khatna pen inkwan kiching khatin abel thei phat pa ding inpi hoi ma khat lumna dei thumle tui book dailen book ni tuak le sitting room an book golpi chi dan in pi khat asap ding hileng khakhat dola tul khat noi hilo ding hi building ni na pen in kwan khat ma in hoi taka abel thei pa ding mobile home khat hi in asap man pen dola zali noi hilo ding hi building thumna pen 50 by 30 azai hall neu khat hi in hi hall sung anung lama mi khat le ni bel thei ding one bedroom le one bathroom khat omlai hi building lina pen bel luipian ta in pwa thei phel thei chi dan hi in ahuang golbana huang sunga building li tak omlai hi ahuang I east le west a highway khat tuak in nok lai a hi manin lamtun nuam ma hi zomi in pi address 8808 South 81st West Avenue Tulsa OK 74131 hi zomi in pi pen ongtung ding zomi company chiang ina na setakin honna kinai ding hi zomi company USA tool ni le som le giat bolding vai update na I thei sa chian ma bangin ongtung ding July adeni gukpan ni sagi tool ni le som le giat changin tulsa khopi a zomi company nop chile thupi takin ki bolding hi to hun sunga ki mol na tom a hi tuk peng ki dem na volleyball ki dem na tennis ki dem na ping pong table tennis ki dem na golf sat ki dem na chi te na set takin ki nei zia ding hi ki mol na to ki sai thei nop thei ben nop ani ten ZIUSA sport director pu thang swan gin phone number kwa khat giat nga guk giat thum sagi bem guk to naki thozaleu chin aman avai sai makai te ong hi son sak thei ding hi to bana zolia zotang ki dem na la sak siam idol ki dem na chi tele zomi sunga la sak siam min thang tele tumjing siam min thang tom ten na setakin zomi concert ong nei zia ding hi to bana zomi te sunga imon iswan MP te minam na sem te to zomi te mailam kalson zia ding ki kup khopna zomi forum le khangno le siam sin te thuki kup khopna forum zong ki nei ding a hi manin ei ukna ei ki helnop na te ka suak ta takin iki hel chat na ding iki thei sak hi Zolia Zotang via thu akichinga atheinom te in ZIUSA Special Committee Chairwoman Nu Zamnu phone number sagi khatguk ni giat
nga bem sagi khat kyang a hi zongin zomi idol le zomi concert vai akichinga athei be nuamten ZUSA music director P Suilon phone number kwa khat giat ni bem guk bem li kwa giat to a hi zongin gamle minam vai ki kup khop na zomi forum to ki sai athu akichinga athei be nuamten ZUSA PAC director Pu Swan P phone number guk khat nga sagi khat nga khatli sagi to a hi zongin khangno le siam sin vai alunglutten ZUSA director of youth and student Pu dongno phone number giat khat sagi nga bem thum khat guk thum to thu na ki zakna dingun kong thei sago hi zomi idol zomi concert zomi forum youth and student forum chi tele khompi ni ta khun khem pe zomi te adi nga lamtun nuam pen tu sa khopilai zanga overu hongsung maybe center a ki bozia zia ding a hi manin zomi khem pe apai kim cha ding in I na lian pi to kong samu hi zomi khompi sunga ongki health heading kolgam pan jin thu pi teng MP le minam na semte MP pu gin kam lian te nu pa MP pu thangdei khup MP pi chingai mang te nu pa MP pu kham khan thang MP pu swan do chin ZUSA newsletter editor pu munglam thang pu thang boy le zomi sung tuk peng ke mol na lama min thang imwan ma le yang tan pi pu thang chin mang chi mang chi te bana zomi designer min thang sianu lam lun le kol pi bul phu zomi nu mei ke pol na lama makai asem sianu chingnu chi tengbana kolgambup a min thang iang tan pi ma zomi musicians te sungpan sia chin pi bass sia de pi lead sia mung pi keyboard sia mung boy drum la sa siam khup pi la sa siam thengkai la siam pasta sang pi la siam TL zam nu chi tengbana USA gam sunga om zomi la siam music siam tuam ten ong zai zia ding u a hi manin tu tung zomi khom pi pen athu alana khempe ulim chima ma ding a hi manin kilop tek ma hi to bana khom pi ong sim dinga visa alut lai ding om hi manin visa ong nga kim na ding u thugen na to phok tek ni lungdam ko na zomi khom pi USA tul ni le som le gyat hun sunga akibol ding zomi idol kidem na a audition bol na ding kal khat bup ton tung amau ne sa program teng phiat liangin minam it na le ama pang tanu te thapyang na to phaltaka biak in ongjang sakding FGAIM pol pi te le khompi hun sung pingpong kidem na a zading biak in huang sung hall hoima ma khat phaltaka ongkom ZBCM of to sa pol pi te tunga ZUSA ki pol na min to lungdam na lian pi iko hi to pa pasyanin apol pi te u thupa pya in ongphung vu sem ta hen to bana khompi ni ta khun sung media to ke sai khem pe FGAIM media director pasum pi le apol ten ong sep sakding a hi manin lungdam na liam pi ko khol hi ZUSA board tulni le som le giat tulni le som le kwa ki tel tanu pol ki se ong tung ding zomi khom pi USA tulni le som le giat khom pi hun sunga ZUSA board tulni som le giat tulni le som le kwa na sep kumsung ama kai ding ZUSA board of directors kitel na thupi takin kinading hi to kitel na sunga ongmakai tanu asem ding in ZUSA board in anwaya teng mon na lian pi to kise khinta a amau zong minam akhwal na u to lungdam takin ong sang khintau hi khanna a chairman pa vunglian mang intek ZIOK pan nina a secretary tang paulian tuang abesa tam board member sungpan thumna a member Reverend Dr. Thongchin Taithul zomi pasian na semte sungpan lina a member pa mangsuan tang mi te sungpan ngana a member tang pausuan dal dalpu panmun len lote sungpan tulni le som lagiat kum USA gamsung college le university te pan zomi sangman thak tenglungdam pi na heile khomi to sa khopia teng pa go khen jam le nu chinglian niang te tanu upen lia SB chingdon kim boy in Oral Roberts University panin Master of Business Administration MBA gwalzo na lukhunel kai ong a hi manin ZUSA ki polna in nak pitakin kilungdam pi hi lia kim boy pen to sa khopi bul phu zomi te ki pol khop na ZIOK board a abesa tul le som le li pan tulni le som le guk ki kal sum kem pi pan mun ong sep sakin ki polna ading in tuni chiang dong na hoi tampi ong sep sak aza ta khwai zolia thupi ma khat a hi ama ban ne lai te to pan gwal zo na ong piak sak lai na ding ZIUSA in thu king et pi hi
มอลนอมขมีปางินงทางเละนูนิงลุนยังเตตนูอูเป็นนูโกคันลูนิน Oral Roberts University ปันิน Bachelor of Science BSc Pre-Medical โตกวาโซนาลูคุเนลกายองงะบานะปะตอยนาอวอร์ดปอลคัดซงองงะเทอหิมันิน ZIUSA กิปอลนาปันินนักปิตะกินกิลุงดัมปิฮี A major span biomedical chemistry concentration pre-medicine hi in a minor span biology youth and family ministry a hi abesa zomi khom PUSA tulnile somlani zolia kidem na a first runner up zong onga ngei zolia mel hoima ma khat zong a hi tulai takin ayit ma ama apasal pagin som tungle atano khatto tulsa khopi a aten lai tak a hi ane lai maban khem pe gwazo na onga nading ZIUSA ki polna in thuking et pi hi heile khomi to sa khopi a teng pa kam sen paule nudim lun nyang te tanu lia Mary chingdei donin Oral Roberts University panin Bachelor of Science BSc accountant to gwazo na lukhunel kai onga bana pa toina tom onga alai a hi manin ZIUSA ki polna in nak pitakin kilungdam pi hi magna cum laude alpha lambda Delta chi te panin scholarship onga azobana a hi theiza in zomi ki polna tha ongpia ong panpi den zolia thupi ma khat a hi amaswan omlai khem pe gwalzo na onga na ding ZIUSA ki polna in thuking et pi hi zomi te adinga pasian phatna la dong tampi ong phwa sak ong teisak id ma ongnu sesa Reverend Ginzalian Sialian Boyle Sianu Haugo Chingte Tapa Tango Sian Tuang at Siasianin Oral Roberts University Panin Bachelor of Science BSc Worship Arts Major to Lukunel Kai Onga Thei a hi manin ZIUSA ki polna in nak pi takin kilungdam pi hi Siasian pen tu lai takin zong tu sa khopi zomite pol pilian khat a hi FEMC pol pi a worship pastor a seplai tak zong a hi ane lai ma ban khem pe gwalzo na onga na ding ZIUSA ki polna in thuking et pi hi siazam chin haw at sia haw boyle nu zonga ilun te tapa tang thangin piang in Oral Roberts University panin Master of Divinity MDiv to gwalzo na lukhunel kai onga a hi manin ZIUSA ki polna in nak pitakin kilungdam pi hi amaswan omlai khem pe gwalzo na onga na ding ZIUSA ki polna in thuking et pi hi Pastor Dr. Dal Khan Mang mun suang le nu paudim mun suang te tanu upen lia niang lun mun suang at lun in Oral Roberts University panin Bachelor of Science BSc to gwalzo na lukhunel kai onga thei bana National Honor Society Award zong onga thei a hi manin ZIUSA ki polna in nak pi takin kilungdam pi hi ane lai ma ban khem pe gwalzo na onga na ding ZIUSA ki polna in thuking et pi hi Tua zang khomi Indianapolis ateng paswan pile nu niang sian vung te tanu lia ning sian nun in Oral Roberts University panin Biomedical Chemistry Major to BS Lukhunel kai onga thei bana Quest Whole Person Scholarship Award le True Blue Award chi pa toina tuam te zong onga thei hi to bana anaulia dimswan man in Indiana University Bloomington panin Community Health Major to Bachelor of Science BS onga theu a hi manin ZIUSA ki pol namin to lungdam pi nai pwa hi auna won maswan omlai khem pe gwazo na onga to lai na ding ZIUSA ki pol nain thuking et pi hi lezang khomi to sa khopia teng pa lam thangle nu nuam ngai chingte tanu lianyang lo nuam et nuam pi in to sa Community College TCC panin Associates in Science AS Pre-Nursing Lukhunel kai onga bana pa toina Award National Honor Society of Leadership and Success chi te zo onga belai a hi manin ZIUSA ki pol nai nak pitakin kilungdam pi hi amaswan omlai khem pe ugwazo na onga na ding ZIUSA ki pol na in thuking et pi hi tungtuang khomi pu gin zadal le pi lam ngai vung te tapa Major Thanglian Thong at Bumu Thong boy in Tulsa Community College TCC panin Associated in Applied Science AAS a major pen Health Information Technology HIT to gwalzo na lukhunel kai onga thei a hi manin ZIUSA ki pol nai nak pitakin kilungdam pi hi kumsom nga lenga apha khit na ngona pilna thupisimin nisim in kwan sung ki wak na ding na sem komin han chiam te ka sang ka en gwalzo na onga na pen zomi khang thak te adin a ette hwai ma pasal pha khat a hi kolgam omlai high school aka line zong luyi chuna tel chin ngei khat a hi kolgam gal kap asem ngei zomi te sunga akum tom pen a major bumu chiang
tungzo ma sapen khat zong a hi atun tunna a zomi te minam ki polna te thupisimin ZAM le ZIOK chi te a makai pi panmun ki chian tak in asem ngei le ZIOSA ECA aki hel ngei a ette huai azai damma ma zomi pasal pha khat a hi ane ilai ma ban khem pe gwazo na onga na ding ZIOSA ki polna in thu king pi hi helei khomi glampul khopia teng pa chin swan thang le nu ning sian lun te tapa tangin lamtuang at job tuang pi in Tulsa Community College TCC panin major business le minor sports to associate in science AIS degree lukhu nelkai onga the a hi manin ZIOSA ki polna in nak pi takin kilungdam pi hi tang tuang pi pen zomi khang thak sunga yang tan pi ma tok peng ki mo siam zo tang khat zong a hi amaswan omlai khem pe gwazo na onga na ding ZIOSA ki polna in thu king pi hi Tawleng khomi Jengs khopi ateng pa chintha thangle nu dimlam chingte tanu liawung siam moi at moi nu in Tulsa Community College TCC panin major accounting business information technology to associate in science AIS lukhunel kai onga thai a hi manin ZIOSA ki polna in nak pi takin kilungdam pi hi anei lai ma ban khem pe gwazo na onga na ding ZIOSA ki polna in thu king et pi hi single khomi pa pau kho thangle nu jam janing te tanu nu ching lun nuam in Tulsa Community College TCC panin associate in applied science medical laboratory technology AAS to gwazo na lukhunel kai onga thai a hi manin ZIOSA ki polna in nak pi takin kilungdam pi hi ama pen zomi sunga yang tan pi ma la siam Benjamin Lian pi in kwan pi nu zong a hi ane ilai ma ban khem pe gwazo na onga na dingi ZIOSA ki polna in thu king pi hi tedim khopi sakol lampan St. Louis Missouri khopi ateng zomi in kwan Missouri a President Asem Lai Takpa da Swan Mangle nu ning swan chingte tanu lia dim sian manin associate degree in accounting to St. Louis Community College panin gwazo na lukhunel kai onga thei a hi manin ZIOSA ki polna min to lungdam pi na ipwa hi anei lai ma ban khem pe gwazo na onga na ding ZIOSA ki polna en thu king pi hi Tidim khopi loibwal veng a teng Reverend Khup Khen Paule nu don nga ilun te tapa tang langkhan khwalin Eden Theological Seminary St. Louis Missouri panin Master of Theological Studies MTH lukhunel kai onga the a hi manin ZIOSA ki polna in nak pi takin lungdam pi nai pok hi ane lai ma ban khem pe to pan gwazo na ompya na ding ZIOSA ki polna in thu king et pi hi tonjang khomi Raleigh North Carolina khopia teng pu lang swan lian le nu go sian chingte tanu liaman nem wungin Meredith College panin psychology major to Bachelor of Art BA onga thei a hi manin ZIOSA ki polna in nak pi takin kilungdam pi hi ane ilai ma ban khem pe gwazo na onga na ding ZIOSA ki polna in thu king pi hi muizol khomi pa kai zamung le nu gin nga ilun te tapa Lincoln Nebraska khopi ateng pa lian thon pawin Bellevue University panin Bachelor of Science BS in Information Technology to gwazo na lukhunel kai onga thei a hi manin ZIOSA ki polna in nak pi takin kilungdam pi hi ama pen US gal kap kumguk semin tu in IRR status to omlai takhi in anasep a hi le Nebraska Supreme Court a IT specialist semin aziata te to pasian thupa te simin a omlai tak a hi zomi in kwan Lincoln panin ZIOSA a palai khatin zong ma apang zomi a it pasal pha khat a hi ane lai ma ban khem pe gwazo na onga na ding ZIOSA ki polna in thu king et pi hi Maryland Baltimore khopia teng tedim leilum khomi pa nang sian thangle nu nyang swan lun te tapa tang pau sian chin at chin pi in University of Maryland College Park UMCP panin Bachelor of Science BS lukhunel kai onga thei a hi manin ZIOSA ki polna in nak pi takin kilungdam pi hi ane lai ma ban khem pe gwazo na onga na ding ZIOSA ki polna in thu king et pi hi Maryland Baltimore khopia teng kaptel khomi nu vung sian nem at VS nem pi in Community College of Baltimore County Maryland panin Business Management to Associate Degree AS lukhunel kai onga the a hi manin ZIOSA ki polna in nak pi takin kilungdam pi hi
อันในลายมาบานเข้มเปกว่าโซนาองงะนาดิง ZIUSA กิปอลนาอินทูกิงเอปีฮีMaryland Baltimore ขพิอาเตงงัลบอลขมีปามังจินฮาวเลนูนยังเคนมังเตตปาตังดัลลัมเปาเอ็ดเปาบอย in Community College of Baltimore County Maryland ปนิน Networking Computer Information System Tech Support ต่อ Associate Degree AS ลุคูเนลกายองงะเทอหิมันิน ZIUSA กิปอลนาอินนักปีตะกินกิลุงดัมปีฮีอันในลายมาบานเข้มเปวกว่าโซนาองงะนาดิง ZIUSA กิปอลนาอินทูกิงเอปีฮี Maryland Burnsville ขปีอาเตงสวงโดขมีปาจามมุนมางอิน George Community College Largo MD DC Area ปนิน Cyber Security Major ต่อ Associate Degree AS ลุคูเนลกายองงะเทอหิมันิน ZIUSA กิปอลนาอินนักปีตะกินกิลุงดัมปีฮีอันในลายมาบานเข้มเปวกว่าโซนาองงะนาดิง ZIUSA กิปอลนาอินทูกิงเอปีฮี Maryland Laurel ขปีอาเตงโคสักขมีนูไวเทียมวาปิน Howard Community College ปนิน General Study ต่อ Associate Degree AS ลุคูเนลกายองงะเทอหิมันิน ZIUSA กิปอลนาอินนักปีตะกินกิลุงดัมปีฮีอันในลายมาบานเข้มเปวกว่าโซนาองงะนาดิง ZIUSA กิปอลนาอินทูกิงเอปีฮี Nashville ขปีอาเตงเฮเลขมีปาฮาวคันทังเลนูนยังลำจิงเตตนูเลียตอยมังลำกาย in Middle Tennessee State University MTSU ปนิน Bachelor of Business Administration BBA ลุคุเนลกายองงะเทอหิมันิน ZIUSA กิปอลนาอินนักปีตะกินกิลุงดัมปีฮีอันในลายมาบานเข้มเปกว่าโซนาองงะนาดิง ZIUSA กิปอลนาอินทูกิงเอปีฮี Michigan Battle Creek ขปีอาเตงตงเซียลขมีปาหางจินเลนูจิงนูเตตปาตังคุบส่วนเลียนเอ็ดเลียนปี in Applied Science Major Accounting ต่อ Associate Degree AS ลุคุเนลกายองงะเทอหิมันิน ZIUSA กิปอลนาอินนักปีตะกินกิลุงดัมปีฮีอันในลายมาบานเข้มเปกว่าโซนาองงะนาดิง ZIUSA กิปอลนาอินทูกิงเอปีฮีโจกัมอันลังขมีปาโกลัมทังเลนูนิงคุบจิงเตตปา Oklahoma State Gaiman ขปีอาเตงตางทองมุนเลียน in Oklahoma Panhandle State University ปนิน Associate in Science AS ลุคุเนลกายองงะเทบานะอามาเปียนปีอนาวดิมเปียนตวง in National American University Denver Colorado ปนิน Medical Assisting Major ต่อ Associate in Applied Science AAS Degree ลุคุเนลกายองงะเทอหิมันุน ZIUSA กิปอลนาอินนักปีตะกินกิลุงดัมปีฮีอันในลายมาบานเข้มเปวูกว่าโซนาองงะนาดิงุน ZIUSA กิปอลนาอินทูกิงเอปีฮี Washington State Seattle ขปีปันลุคุเนลกายงะทักโจมีเต็งขัดนาตางลังไงมัง Associate in Applied Emphasis in Accountant นีนาตางคำเซียนเซียม Associate in Applied Emphasis in Computer Science ทุมนาเลียแองเจลาเนมเซียนหวย Associate in Applied Emphasis in Education ลีนาเลียเมรินาเนียง in Associate in Applied Science เลีย Mercy Howlian Nuam Associate in Applied Emphasis in Bio กุกนาเลียซารากิม Associate in Applied Human Service สกินาเลียวงเซียนEat Associate in Applied Business จิเตงินกวาโซนาลุคุเนลกายองงะอาตาดิงูอหิมันิน ZIUSA กิปอลนาอินนักปีตะกินกิลุงดัมปีฮีอันในลายมาบานเข้มเปวกวาโซนาองงะนาดิงุน ZIUSA กิปอลนาอินทูกิงเอปีฮีตูตุงตังโกนากงบอลเต็งอุเปนอิตังโกนาอมบังอินอิกบอลนาตัวมปนาองกิปวกเต็งหินองกิปวกขลาวอิตังโกขักนายละอุซองปอลขัดอมลายดิงินกิลาเมนฮีกอลกัมตันซอมไลวันนาอาโซเลียมีทูวิน all subject distinction all ดีองงะลุงดัมปีนากอลกัมบุบลายซิมกุมตูนิเลซอมเลสกีตูนิเลซอมเลกียดกุมตันซอมไลวันนาอาโซเลียมีทูวิน all subject distinction all ดีองงะอุอหิมันิน ZIUSA กิปอลนายนักปีตะกินกิลุงดัมปีฮีอันในลายมาบานเตวอุลิมจิมามาหิมันินอิบยักปัสยานินกัวโซนาองเปียกสักนาดิงทุ่งเอ็นนาโตพกเทคนี all ดีงะโซเลียเต็งขัดนามอลนวมขมีตาฮันเลยังกงอาเตงปางเอาจินคูบเอ็ดคูปีเลนูเลเวนซวลีเอ็ดนูซวลเตตนูเลียจุงมวนกิมเอ็ดมวนนี่นาเจ้ากำตุงตวงขวาอาเตงปาจินกาพางเลนูตวนจันยังเตตนูเลียนิงฮาวจินเอ็ดฮาวจินทุมนากอลปีอาเตงปาจินเคนเลียนเลนูจำคันวุงเตตนูเลียท้องเซียนต่อยจิงเอ็ดต่อยจิงจิเตงอหิฮีไม้ละมาฮิสางอาตัมโซเซมองอมเทนดิงเละเจ้าต่างเตจงอาตัมเทองกิเฮลโซนดิงุนหันเจียมโตไลนี่
PhD nga thak lungdam pi na ZIUSA ki pol na sunga ex vice president asem ngei khatle tulnile somle sagi tulnil somle gyat kumsung ZIUSA advisory board sunga ongki hel reverend thangchin pau at sia pau pi in PhD lukhunel kai ong zo thak ahi manin ZIUSA ki pol na in nak pi takin kilungdam pi hi tutung ZIUSA media pan thutang ko na hiza ong nei hining ongen zomi khem pe tunga lungdam ma ma ing zomi khom pi chiang ki mu som teknimo